Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa inni taba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'ah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Allah bagi dekat setiap orang Nabi, daripada Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi ini Allah bagi dekat mereka keistimewaan apa dia? Da'watun mustajabah. Allah bagi dekat mereka keistimewaan doa approve, mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Semua Nabi pakai habis doa mustajab mereka. Kalau ada 3 kali, kalau ada 5 kali, kalau ada 7 kali, mereka pakai habis lah. Semua Nabi macam tu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Nabi kata, aku simpan lagi doa mustajab ni. Aku simpan. Pasal apa? Aku nak guna untuk bagi syafaat kepada umat aku di hari akhirat esok. Tu dia. Pasal apa tu tuan-tuan? Pasal sayang. Nabi tak pernah jumpa kita pun, tapi dia sayang kita. Nabi kata apa? Aku simpan ni doa mustajab yang Allah bagi kat aku ni, aku simpan esok hari kiamat esok, syafaat aku kepada umat aku. Itu doa aku. Aku nak hari kiamat esok, aku nak minta dekat Allah, ya Allah, mustajabkan doa ni. Aku nak supaya sekelompok daripada umat aku ni, aku nak bagi syafaat, nak tolong mereka supaya mereka dapat syurga. Nabi simpan benda tu untuk kita. Fahiya na'ilatun insya'allah man mata min ummati la yushriku billahi syai'ah. Nabi kata apa? Syafaat tu untuk semua umat aku. Syarat Nabi kata satu je hampa mau jaga. Kalau nak syafaat aku, satu mau jaga. Apa dia? Sampai mati jangan syirik Allah. Hampa syirik Allah, habis, void. Void. Aku tak boleh nak bagi syafaat dekat hampa. Aku minta yang tu aja. Kalau hampa mengharapkan syafaat, syafaat ni masuk apa tuan-tuan? Pertolongan. Kalau hampa mengharapkan pertolongan aku di padang mahsyar, yang semua orang duk cari pertolongan ni, kalau hampa nak pertolongan aku, minta tolong satu. Nabi kata, seumur hidup jangan syirik Allah Subhanahu wa ta'ala.